59 sotu jerimdi alıp koyuştu. Buna. Nege? Senin jerin kuruluş aldığındaki jer eken dep turup alıp koydu. Buna bu jerde zama Kızıl kitebiniz var bile? kızıl gitip büt dokumentlerim var. Bunu da karagıla. Bu sot koyup Karagıla kızıl kitebe olsa nege alasın aranı? alıp koydu. Biröge alıp versin amalı hareketin sebebine. Menden alıp biröge alıp vermek daha bu jerde. Oşan öyle alıp koydu benden. Buna dokumentin kolunda hakimçilik, turup. jetekçiligi menen neme kılgıla çıkıp durup barın tekşerip Anan oşol jerde men logistik borbor salayın dedim. Oşol 59 sotuydu. Kartoşka saktağıngaç. Buna emkiçe buna bürok eme konkurska koygon jatşat eme. Alıp berbeyi daha karsa. karap çıkıla, ikinci tarafın karap çıkıla. Çında öyle kızıl kitep bir oşonu. Kızıl kitebim büt toluk. Kolunuzda turat bir o, he? Bolgan güne Kolunuzda turabı kızıl kitebiniz. bunday bolganda hurmatlı. 79 yılı oşo jerge men turgan jerge ülüş bergen jerge çarbanın koz atarlarını kışlatkanda baktırgan. Oşo çarbalardın koz atarlarına жылуу kaşar salış üçün gana kuruluş aldığında jerge otoruluptur. A murun aydo jer bolup al jer. Sizde hazır kızıl kitebiniz turabı oşo Kızıl 59'da kolunuzda turat, he? Kolumda turat. Mına sot arkылуу alıp koydu. Нуркожоевич, бул жерде 80 соттук жерин соттун чечими менен муниципалитеттин айыл өкмөттүн балансына алдык. Эми мыйзамдын токтомдун негизинде кайра конкурска коюп, ошол жерге промышленный бул жерге картошка сактоочу жайга биз берелик деп атабыз. Конкурска жарыялап мыйзам чегинде ким утса ошол киши утуп алат. Жок, аз токтоп туруңуз сиз. Кызыл китеби турса мында. Сен кантип алдыңар кызыл китеби турса? Урматтуу аким. Кызыл китебим турат менде колумда деп атпайбы? Соттун чечими менен сот чечим чыгат. Эми кызыл китеби турса силер сотко бергенсиздер болуп атасыңарбы ошондо муниципалитет? Жер суу көзөмөлү берилген. Жер суу көзөмөлдө мекемесинин облустун эмеси бир кишиге Булар сиздин колуңузда канча жылдан бери турат кызыл китеп? 30 жыл. 30 жылдан бери. 30 жылдан бери урун ал жерди цементти бүт тазалагам. 2 жыл тазалап ошо козулар турган аштоонун 2 жылда мен үлүш кылгам. Бул силер мына көрдүңөрбү мынакей ушул акимдер, айыл өкмөт ушундай катарлыкчылыктарды көп кетиресиңер да, ошо райондун деңгээлинде, облустун деңгээлинде. Мына кызыл китеби. Дина колунда турат. Биринчиден кызыл китеби, экинчиден уксаң аким. Экинчиден бул киши өзү мен салам деп атпайбы ош жерге жана